Kreml je bio uveren da će Rusija proći lako kroz Ukrajinu jer je imala mnogo prijatelja tamo i promoskovskih insajdera. Ne više, Rusija bombarduje primorski grad Odesu od najranijih dana svog rata u Ukrajini, ali ova bitna luka postala je simbol stalnog lokalnog otpora, gdje čak i bivši proruski borci sada prihvataju ukrajinski patriotizam. Što duže traje rat, manje ljudi simpatiše Rusiju u Ukrajini. Oni koji govore ruski u svakodnevnom životu, prelaze na ukrajinski, rekao je za Daily Beast dugogodišnji posmatrač ukrajinske politike Yevgeni Kisiljev. Prema njegovim rečima, čak i najotvoreniji proruski političari, uključujući gradonačelnika Odese, su se pretvorili u strastvene neprijatelje režima ruskog predsjednika Vladimira Putina. Odesa, sa svojim ogromnim resursima za skladištenje žitarica i transport, veoma je željena meta Moskve. Nedavno je postignut sporazum pa je prvi brod sa žitom isplovio iz Odese. Ipak, mnogi su i dalje skeptični i strahuju i od napada na brodove. Ruske rakete uništavaju grad od prvih dana rata. U martu i aprilu, projektili su ubili desetine civila, uključujući tromesečnu devojčicu Kiru Glodan, njenu majku i baku. Tragedija je razbesnela Odesu, ali masakr nije prestao. Jedan od projektila je 1. jula pogodio stambeni blok u Bilgorodnjestrovskom, ubivši 19 ljudi. Nekoliko nedelja kasnije, 20. jula, Rusija je ispalila 8 raketa koje su koštale milijune dolara, koje su naše snage oborile zajedno sa ruskim dronom, rekla je Natalija Humenjuk, portparolka južnih odbrambenih snaga. U intervjuu za Daily Beast, nemilosrdni napadi iz Rusije ojačali su lokalna osjećanja protiv Putina. Tokom prve nedelje rata, gradonačelnik Odese Genadij Truhanov, za koga su mnogi verovali da ima ruski pasoš, nije rekao ništa protiv Moskve, rekla je lokalna aktivistkinja Julija Grodeckaja za Daily Beast.